Abantu entumbane senza umnye umkhankaso lo usumkhankaso weprovince yonke ovala ukuthi abantu bengayenza ama-drugs. Yikwesiko lapha ama-stakeholders amaningi le-ministry khona yikwesikwenzayo khona lapha koBulawayo namhlanje. Siyamisa izimota kuyasetshwa kodwa okukhulu kakhulu esikhangeleyo yikuxwayisa abantu ngama-drugs ukuthi baripoti ama-drugs abantu abathengisa ama-drugs emapholiseni bakhulume izakhamuzi zihlangane zilwe le ndaba yama-drugs lezi. Umsebenzi wethu uhamba kuhle kakhulu, abantu members of public bayakooperata bayenza kuhle njengobani ubona besiza khona lapho. Lo mkhankaso ukhalo yahlala uqhubeka phambili kumbe yahluphele namhlanje? Kusuka kulo mkhankaso sesiyenza umsebenzi, abantu bazaba sebemiswa zabasesetsha, abantu bebotshwa balama-drugs, abantwana babebhema lawo. Kuyabotshwa wonke umuntu obhema ama-drugs lo sebenzisa ama-drugs. Siyaqalisa nje i-operation ezaqalisa asazi ukuthi iza kumanini kodwa sifuna ukuthi iBulawayo ingabi lama-drugs futhi. Ngokutsho khathesi lalo obhemayo khathesi sebotshwa. Obhemayo uyabotshwa, othengisayo uyabotshwa, olimayo uyabotshwa, bonke bayabotshwa. Esibadinga kakhulu kuyilabo abasaplayayo.